Ya pitupul nisi dilap bitu kapesa leku. Tapi dia napa aja urana-rana kada pek berarti kuria tu dia ya tulino na pandasarasi komege Pak mengatur oke. Ya to si ko de gaga na pakase si pas sadia nga memang elita di singan untuk akhirat. Tepas sadia nga memang elita agasan unro makanja apa iya tu akhirat Pak ya kerisu ipa. Nah, meki gamis yang kata masekilada. Ada pemuki ko sadde na kono bikita cele-cele ada pemuki ya kona katani lima tapi alapa ya kon kata ma pedato tena ti cerita na bali-bali po ngalla tala besa pusat itu terima aga mana je usilira sarota ko dina tu siwa ya po kung kami mo tasaro taro nih tiga tuh yang kedua tak galagala na sabari tak galagala tama suruga dia itu gaga tau malasa Pak makanya komite te malasa ko salang yang enggak imatisahi kanya tanda-tandan na mati ngin nomor sidi ya kotolomi tatau malasa naturiyawa manina pas alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ullaha wa rasulahu faqad faza fawzan adima. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tasya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya elewe to pada angkasi 10 rilalanna sidi onrong de lain sangadina untuk pokok decing sekaligus mapi decing. Ya. Jadi itu kong kata mati nak natuturu mapogok decing itu. Di samping mapi decing tokin sabah kenremun ro decing na idiala nomor sidi biasa kong kata matasya ni paringa langit tololongan na decing. Yang kedua ya kutolot minta ita-itawe kumati mencaji pangajati risisita jadi disimato. Ya to situ papede cita ipasak barasa bara ipak dimundrina illallah dongeng itu matewe ya naega na pujilat depong Allah Subhanahu wa taala ya kumaca kipo decing na tumaca to mapedecing ya apa Nabi Musa na biasa makutana kupong Allah taala makara sampajakku gapon nasabari na tapuji ka na kadahita niya yaitu sampajamu ko mimamupo decing sikiriku kapa pun nak kering kumanam je pedicing itu kaki kan je pelepon nak kada ngerang aku pakanja mesia siaga kan itu mu pedicing itu ini mah kopa maka tu kata dia apa hangi rubi menri umar tabi kapi itu pulena haji yang engkai bali bolanan kasih gini padahal kanja nak kunalin ni rubali bolana atau sapo na si jinna na iya pakai mo kaliak kasiaga itu matande matau pihak palana sini nama sabing kadere narima konaro alhamdulillah siti najai pada syukuruki mo nakan pacoba si kanja na tu angka tu asukuruka magai apa de tu ne coba tahu besitungan na ko de ne poji ko pong Allah Subhanahu wa taala melo mi pede itambai yero di sini makanya Pak dimundrin ya ilalana berkadana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanah saripam masinan dia salamakan Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi inna lillahi ma haza wa lahu ma atta wa kulli syai'in bi ajalin musamma fal tasbir wa yattasib agan karsi satamanang akadamuki anuku kadamuki bolaku tapi ya komelo rana deje niris sama kada kindri di pagangkan atau makada bolaku pada almarhumnya dena Pak malala nili suruntuk bola kanja nak kumatu suruh pamasian pengalat alwat pun lepamu pare unrom kanja iri alam barsa
Dia mereka makadaki otoku memang mereka tapi metetamu pagatau lah napa tanya na otota pada ya nawan ni we bela kok kak betau na hubung alena Pak Ustaz. Iya. Iya Pak Bu si pone mah pamula soal parang dia panang kau paja mata sia letu mah kok soal parang aga mata sia matua. Ya, jadi pola malap kumarowangi disuka magere napa 15 sapi gere maka Pak Ustaz udah kude jolo 25 target ya iyo gere pura pimatu ya kataru ni pale ya sini nama sabe kursa di bola aku alhamdulillah siagar 50 na sapi gere koro iya ya siruntuk aja siruntuk sini nama sabe kadare alhamdulillah nerima kona naro ilalana tu ngelini utaye kuncina tu Pak akare soki pemilau do kupong Allah Taala akasiwengi inapa mak dalari kupong Allah Taala napa dapi itu kanja napa ia rompai deji tuga kata misangi makada baja sangadi di tuga gala sepakanna itu masalahna ya poko timalapa memang nyawe buat sewa ilori pong Allah Taala itu ada ni paja bila Pak ipong kenro gangka tapajeku nadapi pasuka ku yang penting dalam badai cita pulaika mokok benrang mokok galung yang penting dalam badai cita pulaika dia napa ya bilo payo pur masam pajang ipong kenro gangka pacapurang tu ngaku ilasa dengan syarat dalam badai cita pulaika maka di pong Allah Taala wayana buat sewa alena ya takwi iya nana puji pong Allah Taala makir sini nama sabing kadere narima konano para tu ay orang pengi dendre si kanja na di angke tu mo pa nomor sidi macaki mata anak kupong Allah Taala ya angka gaji nyawa balu bu ya tulah saya Ibrahim itu na iya pong Allah Taala pindra ke bawah mi ya angka ke papinya mai balu dia itu gagal ya mau meki menyama kumakari pong Allah Taala demi kajolo coba sikit soalnya tu lino na ya di mete tu na ira sakamana tu makro mako impet lino ya itu lino ron mitai coba tapi maka mato ega papinyaman jadi papinyamat tu pas coba mato sar papa coba tu makanya ia lino pa terasakan itu si nyaman na tu tahu ma parri denang kani coba sara ya si parri na tem parri denang kana manyama jadi tu disadari maniba makro ia paling lino onrot makare soto ngeme untuk runtu anyamanya ia matung kaya ya apa ya kolino bu makaman itu aku makadaki yang kamu pau sapa atas sapa ni ya yang kamu pau cinai ta cinai ni akhirnya semua kitilau do tapi ia mako meloki manya de naga susah na si kanja na pura pitu mati teruntuk ya tufatul mu'minil maut hadiah pamulan pong Allah Taala nasa nabita oki amate ngangil mondri jadi kolino tu manyama muki masanna muki tani apa hadiah iya tu pak ya karisulat dai sini nama sabing kere narima kona narong pun na pindrang mo pipong Allah Subhanahu wa ta'ala sunga itu si paringarang napa pada ikapesai makanya sekanja na itu di engke tu mo pa tapada kapesa ele tapada tasyagat tani je umur ta tasyagat pada iri samanat ya iya pitupul nisi dilap bitu kapesa ele tapi dia na paja urana-rana kada pekku berarti kuruya tu je iya jadi di makewe takapesa ale tamakada pikku berarti ku je iya paki umur iya apa iya tu umur talaba dia analisu tu agama ni umuru mani monro meloi pas suku-suku pak deneri samakada kiga to si pak gangkana yang namoi di make to tamana seri samakada den je nameta pak tu matona ya iya ne tapi dena wadi tu dena tu mapagau dena wadi dena itulah makanya kuncina nomor sidi pada malam puki lori pong Allah Taala pak dena wadi aka cucu buat tu iya kongka
Tapi tangin kana ku Allah Ta'ala. Ya ko macipi tasak baraka makanya nimma tu aru son wa mahruha. Ya tu ngalino itu dua mi kuncina kumelo ki matanang. Pak Yamana menjadi siapa matanang ya. Sini nama sabing kadere aga yaro apa ia ko bicara nene riolo makada ia tu orang perangi mah pandas rasa kumigai. Bayana pandas rasa dia nama kote itu iba kotongo pu ita tamalong galun na yamana me mu may bae si siapa kaji. Dia nana dalo te baliwi manoko ni. Pada kedua tal di oto aja nih je kesini di bisa manang. Kali ini dalin pak bisa tu saksi di nata bisa. Jadi ya tu lino na pandas rasa ki komege pak mangatur ki. Ya to si ko de gaga na pak kasih siki. Makanya ina bitta iya oleh de na pandas rasa ki komege ko syukur ki. De to na pak kasih siki ko cek dei ko sabar muki. Pada almarhumnya mungkin kasih merasa waktu akhir-akhir hidupnya sebab pura yang amputasi ajena pak jadi rumah sakit pak mati nih mak mana tuh sifat dipat dina teh sila salah sana tahu tak apa aja ku mati iya nih siapa apa iya rumah lada ya kita orang ya kau takut mati pina tu malasa wah tidak iya dia gaga baruan na tukumati pi na tumalasa. Ya misalnya Pak Burhan Allah Ta'ala makanya tapas sadia nga memang yalita di sini untuk akhirat. Tapas sadia nga memang yalita agasan na unro makanja apa iya tu akhirat apa ya kerisu ipa. Nah, sini na masabi kere. Namun ya kuma bicara ki masalah matingang makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamutul mar'u ala ma sa'a alaihi. Ya komero ko kapisa ya matingan na tawe irisat tu. Mutu mopi. Ya. Kinremon ritanray mati tawe nasa nabita itabawan ni ampikedona. Kita ni. Ya kong katau kanja yang kading aku mak bicara mawase-wase masih sinyawana mite kong katau liwat perdina magala matulung masapara je naso magala to sapai tawe makanja matingan ta itu pak iya panawat dinola tayar ku makanja sempajan tapi ya ko tau pacai cairan masih ki pak maka di rejing pusa je ku me mate iya ne ya to lo pak iya pak balala tu dan tau na digago pamada lalu na seminggu balala tuliwak guru ini ro baca tu pasikan aja magaga tahu ye nak kadang bayangan tu Pak Ustaz maka sikil ada sini nama sabing kadere itu ya japu itu mah itu na Pak guru ki ilalana kita mah kada iya kong katau maliwa lasana meki gamisen katau masikil ada pemuki ko sa dena kono bikitar celi-celi ada pemuki ya kona katan ni lima tati alapa tahu masiki itu mak garang kaje ya sini nama suami kede ya to situ ko tau pacai cairan madodo ni je ti macai mo perita iya ta makanya na pasap-pasangan ngan reguruta termasuk mawule matana te iwule mo badan ni tauna ya kong kata ban ni te kelala masih ni timah cerita matana tanak mola dai wam ude te itu mati yang kedua ya kong kata ma pedato te na timah cerita na bali-bali pong Allah Taala besa pusa te itu mati tu silada je paringarangi pusa je magai na bali-bali pong Allah Taala pa adanna pong Allah Taala ipalatukan timah cerita mati. Itu bahaya na pampe dia itu netek bawang mana nak kong kata mak pedato ya kuya dia mereka mau meki makelo itu jampangi mananam sini nama sobing keri jadi mati tahu para tuh habisan padahal ya ku mak bicara ki masalah mati itu Pak Bu purani je tu napatan tipu Allah Taala isa surga mana purani de tuna menri pongala nabi tatarime sampajang dapat tantu meman ni pongala taala assalamu alayka hayuhan nabi salama nu nabiku
Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Salamatoni sininna umatmu makasyo iko. Jadi itu Nabi talalang asalamakat tu. Ya jikong katu salat dia natama surga mana saleseki. Sama kare Nabi ta tiapi temako na dia na surga mundil itu. Ia miru sapana digaga galagala ki natutama surga. Ia siapa? Ya. Apa ia tu mana sek galagala ki galagala kita masuruga nomor sidi. Ya kotako angka balibola tadi sewa ada sumpurolota na galagala ki itu kan itu temanya menyamat tuli pasita jamupi tuntu. Makanya dia peringarangan aga mana je kira-kira sarota kudina tu sewa. Ya pokok kami mau tasaru taruh nih. Tiga tuh. Yang kedua tak galagala nasabari tak galagala tam suruga ya koki hakul li waladiha yo koki ambo indok nama dosa nadini lo dampang mati ni nadini lalau dong tak galagala tu kita tak galagala makanya ditupak tomatowe si jajana nak ta aja ni paletu ilala pedita nabawa tu anak letu serimundi aja ya. Itu Pak, ya kong katau madosa lokko tumatonna mo mega dalik na dito na may karu at ito na kayo. Din may karu. Tapi aku makanja ki ko tumatota. Cede mo je tapi mak baraka. Mak baraka. Pada almarhum ya, almarhumah digaga anakna. Toto yero. Kadai pengalatala DJ sininna mo aladda mo cinay na deu pasiruntuko. Wa antamul Allah na in kuntum mu'min iya kumulai misa barakang matandre tu walih kuya suri mundri. Contohnya dia itu gak tahu me malasa Pak. Makanya komite te malasa ko salang yang enggak imati sahi ku mati. Pak tungkat so tak tambay amalakna mak dunu itu sana. Tapi dia itu gak tahu me malasa. Dia me malasa. Iya nih masalahnya makanya biasa ang kataw malasa orang tu ada nawe aga di mencacang kasih pun aga di mencacang masampa jangan masumba ngak loka matur aja tanno kok dega aga tu buat na itu ko manoko ki mako tu sabar makanya iya ko masagenay pinadita disingi matanah-tanah pinadita syukur kita tambah mo pa ito. Ya kumacipi atu tu ngalino na icoba ki para pada ye di sabara ki na pacindro langi tu pengala taala de cepa itu pengala taala ji kana pada teli pasti fa inna ma'al usri usra ia tu sare si bawe de cenge ia kodena si bawe macindro la pitu ia mi de na cindro la kodena sabara. Ya, makanya sabara kibu pama ketua tak sabarkan ya naji agak-agak tuh di ya peringerangan nih. Ya. Makanya gak tau macam apa sabara tapi alena dia sabara. Ya. Ya roh sabarkannya pada tua tanah sabarkannya sampajannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis sabari wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Adalariko melori ko madece ripong Allah Ta'ala na sebab dua anu mawatang ya dua nomor sidi sempajange nomor dua sak barakannya denun lay makanja sempajan na tawe ya kudena sak bara detonun lay te sak barae kudena makanja sempajan jadi ya gaga tuli pasitah kapoppa ya sini nama sabi kadre illa alal hasiin tapi ia kutoni maring kalingami tawe malemak-lemak memami atina deto naturu sikat dona deto gaga mawatang magampamu ya tu sak barae magampat to mas sempajan nah sini nama sabi kadre jadi ia nama kanja makanya ya mutul maru ala masa alai ya kumelo kumi taita makada makanja matu amatingan ni tawi maka jitu kanja tolom itu ba mak beri-beri jama ko tu sampajang kemana ko tu datom kanja matu amatingan
Apa yaro nabi takon apa wiga ke makun itu. Degare. Inna man kada fil masjidi ia tu pesigi onron na mema pongalla ta'ala tarime pakasiwet onron na to malingi ala birang jadi itu ko tahu mereka solok masigi angkala birang na tayatu naya ko pongalla ta'ala pakala biki meki mate oi malak dapan pakala biki malakal mau apa pongalla ta'ala lagi pakala biki salamun kaulam mir rabbir rahim salama nuli susiruntuk pum wih maka dari tahu meloy mati kanjak pepariji kutu mati. Memang makanya kematian itu hanya dua. Satu, sesuatu yang indah. Dua, sesuatu yang menyenangkan bagi orang yang bertakwa. Maka pinyam, nanti gato dia nemi menyam. Uku kiaramul bar sapura kilama. Hai, angka dimungkar nakir. Salamun alaikum bima sabartum. Kasih sabar kami. Salama aku pas sebarang asak barakamu. Yeah. Uku para masari paresa itanay manan ni tawe irode ene nangkana nanange di no tunatu angkani malaika rahmat tuli macam ni ya Tuhan nafsul mutmainnah ininna wa madicik ya mu penak dingin itu salama no tung utama siru kepamasena Allah taala untuk penak dingin asyukur-syukurna ia sange anya menyamang apa ia tu anya menyamangi pak aku suruga ai benenge ipahangi maka bisa kamaki menyamang kulino tamelo kali siji di juta di panah ko tu menyamang pi boleh ni Pak Ustaz ajak najik mata pak ni apa Allah taala pewi Anjana takada mako. Ia naja itu na sebarin na bari mah cepat-cepat teh kutu di bata-bate na dituji ka apa. Iya nih makanya idin na pada saat biwi alita antakulu yaumal qiyamah. Okoni alita kecil makanya makanya bita iya komelo kumatarika gampalan datu. Tuha liman sagalahu aifuha an yupinas. Galacce jolo ali munapam galacce tagni tapam syakku makado makope ku galacce te ya iya kode mu poji kona cerita ko teta ne ga ajan mu sambung ko kata cerita aga je isaro apa iya ko kapatau dua talu ma cerita na penalite na lokko sipat na jana tawe angkani balisi ko tu dia na di degaga ko tu mancaji ni dosa apa ko solanga malak manang ni ya. Sini nama sama jadi kuncinya sabar kita syukur. Nomor 2 ajak napa aja takapisa adita. Kira-kira ya magagamu paji itaku itu ya. Pada kasih pola kama atas saya beli taluan ni yoro tau pada lenge lo ni mak dempo akatal komina to. Haji hasna bisa tema tasya. Angkor mate paringarangin pak dimurin makada kaya de tatarima ni cibawa madicing serikom mangina pacin rolang ipong Allah taala dicing bahto tu patu apalan sini nama sabi kadere tanna puro mana pong Allah taala pada natuntu agami uparingarangi ki almarhumah ya digaga di jangan digaga anaknya tapi dia mungkin digaga orang parana makanya iya orang parana kau tahu digaga anaknya tapa tas tali pas sabar tapa kiguna madicing nah kiguna untuk tahu matiwe mak kiguna tu kupak dimundrinna dengan cara lelenna agama itu Allah aja lelenna cicing apa iyo ko lalan na cicing tung kamu ba apa itu cicing maka tu macam maca pada je kun semana hukumnya maka jago malalasan sini nama sabingkir jadi ilalan na tu ngelino tanya nae maka dekat nange pada wadi muki tapi pada sekanja kanjan ajak je napa je kapisa lapa pura memang ni ipurang ia nademu pakai gune atu ngemu ma ba'dal mauti mustata aga pi kumati ko deneri semakara siaga atau pauki siaga atau milau dong ya pokok kami menipas dia si mata karena pengalah taala insyaallah
salaman itu Pak dia tamatita. Kita cerita ko bulay wes. Dia naga kapak dapi sertu itu namati ko bulay. Pak Mega mainan numur taing kamu pape anana wad di dapi. Sini nama sobeng kere narima kona naro tapaki guna mana ni watun nai paki guna. Ajak mau tepat pada nabi tepat itu nabi tadi ni lipat pada. Dia kecuri. Akare suki ina pemilau dong aja nai di melupatan tu dalita malah sauluk itu sauluk. Yang kedua aga lalan na pulai ki puang Allah Taala tolai siba madeci pak ya kode tolai madeci mundur gitu boleh ngisi di contoh ya ko pure sugi luk putih tapi maka de puang Allah Taala si ko mi asugi tumu matu umur muwali sesa asugi remu ya kode nama kanja pahan na tu bingung. Dan ya pajak masam pajak. Berarti ku makare sunapah kau apa Allah Ta'ala. Tinampi tu nak lah semagi dia napah kau. Makanya Pak kesing itu ngi patelal natutung dino. Ya. Si kanjak na taparisai atita. Taparisai atita. Takapisa atita. Makanja ni gaya tu lalang. Masanan ni gamita ite madicing. Tabalini kita masaran sebab Pak dong ya kuna tuju pacoba. Kutumun Pak. Ya. Sini nama sabeng kadere. Jadi tanapuro mana pun Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat ma badal mauti tetap biya ko salaini wan walino mak man itu. Ya. Pan ya ko dito nagaga wija milau dong yang dito nagaga sumpulolo. Lele tapi maraja itu napong adil itu pun Allah Subhanahu almarhumnya termasuk syahid dunia kasih magai dicoba digaga anaknya sabaraka yang kedua nakanai lasa kedua layolongi kulakin dia tu bisa makan makorma tu di tapi sabarai insyaallah naruntut ni rupa pericin pun Allah Subhanahu wa taala tanapodo cuma ini menipak di mondan nonroi Pak tugas tatu ibu imundri pita bicara jolo iro leleng aga pelik tilau dong ngi mater utau mateta ya kong katau mati na digago tau to di milon lau dong ngi kumati kasi marah kota jang tayet ya ya purindo ko tu me mati swan di miluan mati Pak wis memang Pak itu tanda nabu ko tolong minta tau malasa inangka tangan na selesai ya kong katau malasan dia nagaga tu pasran aja nata saparin Pak Burtoma gitu ya. Kanya tanda-tandan na mati ngin nomor sidi ya kotolomi tatau malasa na tuliyawa manina pasama kwa tiri tadi nang kada karawara makutu madodo tay itu cipe di sini kutu maka ya bisa ngi tiliwala sara patarate mika mitay napumati kalasan na ipaan kay bitatan makutu ngasi jadi itu anu make itu dia namang kia guru tulipe ipasar yang misalnya pandasan yang kedua ya kotolomi tatau malasan atau lititi ailo abio menina lukung itu nama cipi-cipi mana di sini tau mak gitu peringaran ini kega Pak dong bahto apalah tarung katung darat na koto malasa dia gacau itu bismillahi wa ala millati rasulillah la ba'sa tuhuron insya'a Allah dia itu makara insyaallah insya'a Allah tapati tajilai tapati tamatolek mage barakatna tu salawat lakuna bika asida pirenna asanna pun Allah taala asanna nabita ya kumene dia manir Allahumma hawing anjarus bisa karati naruti ta tanang mater sini nama siapa itu mak itu Pak dituni lur temati ni becang itu ya sini nama sembing kadade engke kipe namate lolong sikit tu dece maka menjebah pencuma karami bawang Allahumma ghafir hajjaros warfa darajataha Pak makundai tasapuli rinrona layawa insyaallah engke si daraja lolong siki apala bato na podi citu tau matewe ya nuriasan ya kuragaiwi na capuri wideci makanya Pak
Idi majelis taklim apa majelis takliman. Ya kung katau malasa. Kuna suruh-suruh kita milau doang kita sikin ale tay atakan ya dai cik gagal usang kaji pelit tilo yang paling kali ngan diganis senge mu ya ku ya na rupa iya na tu lina na itu ya sinna masobin kedere untuk itulah paya juga sangi perisang apa pahang angka tu ayat dega kurangi tapi angkai ilalan pahat tasiwa pa kita pada ya. Aga je ta baca-baca Pak Ustaz. Nama teramu pak kita tanadiwa na tutota. Ara kudega aga ye mi tutiwin kali makara. Ya kok bang ita na kada na ta saudara Muhammad Rasulullah. Talepa ni kan kuta. Apa? Yang kedua, dena buta-buta tawe ko ma jenne ina to dina kan namui. Wa jenne matana. Ya kong katau tadi makapan Pak ko ma jenne aish. Mabas sabuta ya tu. Bahasa buta-buta itu Pak dia nak kena wajin enak. Yang kedua, tilalau ku Allah Taala ye perlu ada. Ipun teringat pamase natulima siapa kita ku baca Al-Quran. Wah, iya oke Al-Quran ya pelandra sanak kena pun Allah Taala. Nasaba adaku pale melo tulimu baca milau atarapa kita walinut. Jadi dia tu ni baca Quran ilawi jolo sari kamu timasengi pak kita ta baca iero kagero. Sini nama sabi kadere tapi waktu kulo maka biasa pak biasa ni pode. Ibaka aje. Puan muka kong kesulitan mua nah kada timataku kak jak jolo biar kong kota aku masak kok cinampa. Wih purena sedaku dong ini ibu nyama kagala sih. Sini nama sambil kade kaman ni teh melo jai enna melo jai pakai haji na melo permak ya rumah turun meni liking medit meledak. Dia juga mulai patame jarunge Pak Bame majaraku Bame dan kasih maka menduko nak bani me nak kada jaru je mele patama pita me daku bani me ko dega na dinri patu tiba kuruge tulilisi ya sini nama sabi kedere ya kalau pita me patama jaru kan Pak Guru kita matota ile Pak jolo na pe puta na caca nama palu tu ya ni caca lo patama ni daku maga ni nakada wae makatu matoi ya daku de yero kan makiro ilupu pa wadi jadi buta nak baca. Tapi lo memang apa? Makanya syukuruki. Sini nama sabi kerja jadi maka kita ni gaje sepiriki ke dah pihak matu dan bayi bilang ji Pak Ustaz dah. Di jaga mawata. Kai pura minni pudang Pak Dollau Rokko. Allahumma la salla illa ma jatu salam wa anta tayun sasita sal. Ipu digaga mawata ku di milurang magampang. Ya tun ni Allah Ta'ala kemakir. Dia toga agama gampang ku Allah Ta'ala milor muwata. Jadi itu ipatumi, ipakedale kimi, ipadisingimi, ipamati toki. Allah Ta'ala mapuna hayur. Makanya lenggihat na Allah Ta'ala napanapas sadya yang anu ipuru. Itulah masalahnya. Tanah podo mana almarhumah ye ya dan pengesinnya atas salana soalnya Nabi. Terima lampu sini nama medicina bisa gini andron lalu luarsan sepasak barat Pak Dimundrina na pada matarte batin nama pedeci wajah kesimpulan na tingkalingan ini na tes sama nama dia tu madari mi macam siapa pada sabarak pada syukuruki dia di salange masih lasurengi yang kedua kanjak na tahu ia magala pugok decing magala tu mah pedicing nomor telu dia kumeki makanja amati ngata nomor sidik malampu kita membesar menyamakini nawa abir jama ki andron ki ipakalak bi andron ki ipakalak sini nama sabing kedere ya kong ka anu makalalek wilalan natita umpamanya tapi dia negama ko awe nawat din na cerita tema dosa itawe tak ben pasalan angka borro-borro kuati taga je meta borro sampai ni maka ada asal-asalan makanya tu peringarang kalau kama manasi ia kode tahak jime mana perlu maka talulut tamituleng asat tamileng
Iya matutullah iya maturreu. Apa dene to bakan atullah. Wih, ku Makkah. Makkah dan ipo ngala ta'ala pala rafah dena wa ditumuni peru ku Makkah galakang muni peru. Makai dena pahangin lo. Ni timelo mi pak guru matawa pak masai mak dem engkaje mi ya gurihi. Wala pusuka dena wa ditumah pak dua. Ada nama kajo lo macam ne mak bolo milau dok wariala ku makare lau dong salama aku tan Makkah uli suma gere bembe ipuran ni makada wala pusuka napa gok mupi wala jidala de na wadi tu mak pagi mewang ku tan Makkah de napa si minggu latu mak pagi wani si kamaran mage napa pagi wara mage baneti palende ulawang ko to pori malli ulaba mudi kato di tadi itu maje pem mece maku poli temeli maka dena pahang makanya tungkat jamaah makanya teh kesimpulannya mati memang nih gangkan waktu nama disimopi mati memang nih peku yasan tobaki ajak tapaji masikri ajak tapaji panganjaki paringan rata tak kuragaiwi ya kong kapat tahu diga sampajak beri jamaah cicalalan nasi minggu tahu masa sekali itu. Ya kok makare agama 27 raja. Janji tesapar dengan makare maki. Sinan masobe kede. Mungkin ya nakapang ada dasi peringara maka para upal tuken so macam mana muki tanah puro napak barakai pong Allah Subhanahu wa taala. Iya karena pede lo sewani. Tanah puro mana insyaallah nyata tu na tarima pong Allah taala pak dongan nabi ta hukuman itu matu surga pamasena siruntu. Purni nangin lawa pong Allah taala an nabi ta tu. Na tarima agami sarana makare jiberi lu engka sarana tu mama kada iya to me de na tama suruga ilise ditoji ga kata lise na sinna masabe kadere bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan naiman dasakirin hamdayu apine makapi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi adim sultanik bismillahirrahmanirrahim allahumma shalli ala sayidina muhammad Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa syaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal mauti Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najata minana lafadna disaba Allahumma ghafir laha warhamha wa afi wa punha Allahumma ghafir almarhum Rus LP warfa darjataha fi madina wa lupu fi akhibi fil gabirina wa sallaha fi kabri wa nawrilaha fihi Addamallahu ajaraki wa zanazaki wa ghafara li mayyitiki. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alal barakatil Fatihah. Bismillah. Siratal ladzina amin amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.